Hindi pa kumbinsido ang House Prosecution Team nga ipatawag bilang testigo si Colonel Raymund Lachica. Iniapisar sulit-sulit nga nalawag ang iya pangalan sang nagpungko ang hostile witness nga si OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Suno kay prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr., madamo pa sang dapat ikonsiderar bangod may risgo nga magbago o kung magbinutig ang hostile witness sa cross-examination. Matandaan nga ginsiling ni Acosta nga gindisburse niya kay Lachica ang 500 million pesos nga confidential funds sunod sa mando ni Vice President Sara Duterte. Apang sunod kay Acosta, wala ginapahanugutan sang 2015 guidelines ang paghatag kay Lachica sa mga disbursement duties. Hostile witness ito, mahirap makontrol, hindi mo lang kung magsisinungaling yung tao. I'm not saying that they will lie, no? But isa yan dun sa mga considerations. Lalo na dito, tulad ng nasabi ni Ma'am kanina, na pwede siyang masubject to separate criminal cases, court-martial, no? That would expose him to personal liability. So, again, I'm not saying that he will lie, pero yung, kumbaga, nandyan yung mga pwedeng reasons that may cause him to do so, or just stonewall, not even answer, di ba? Kasi nga, pwedeng meron siyang personal na pananagutan dito. So, what I'm saying is, kaya nga tulad lang, lagi namin sinasabi, kung hindi siya absolutely necessary, you don't put a hostile witness on the stand. And this applies to all kinds of hostile witnesses, and not just to Colonel Lachica. Samtang ginpahayag ni House Prosecutor Joel Chua nga ang pagpatawag sang hostile witness isa lamang ka last resort. Sunod sa iya, mayara na sila sang hostile witnesses nga sanay Acosta, anay Deputy Officer Edward Fajada kag OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, ganing hindi na nila gusto nga magdugang pa. Kabombo mag-resume ang proceeding sa impeachment trial las 10 subong aga kag malabatian mo ina kag malantawan sa tanan nga digital platforms ang Bombo Radio Iloilo.